rwose hafi neza anigoma ubona yuko abahinduye strategy nyuma yuko bamaze kugenda bagotagota Masisi ndetse n'agace ka Sasha ubona yuko gahunda ari ukwerekeza Goma. Ni imirwano ikomeye bikaba inkuru mbi cyane kuri M23 aho bitangazwa ndetse bikanavugwa ko ibintu bizamaze kuba bibi cyane. M23 yamaze kwemera ko Lieutenant Colonel Wiringoma yishwe, ni mu gihe kandi andi makuru agira ati biravugwa ko na Makenga nawe yaguye mu bitari Kampala, ariko ibi nta makuru arabyemeza. Ni bikomeje kugenda bigarukaho cyane ku mbungagurukana bumenyi, bamwe bagaragaza ko urugamba rukomeye rushobora kuba rugiye kugera ku ndunduro, abandi bakagaragaza ibyago bikomeye. Ku ruhande rwa M23 bihagaze gute bijyanye n'imirwano ikomeye mu marembo ya Goma? Ni kuri iki cyumweru ku igenekerezo rya mbere ntwarante 2026 imirwano ikomeye irakomeje mu bice byinshi bya territoire ya Masisi ho mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, hagati y'ingabo za AFC n'ihuriro rya Fardc rigizwe na Wazarendo, FDLR, ingabo z'u Burundi ndetse n'abacancuro. Uru ni urugamba ruri mu cyiciro gikomeye cyo gusunika umurongo w'imbere, offensive phase, aho AFC ikomeje kwagura ibice igenzura igana mu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru Goma. Kwa gatandatu ushize habaye imirwano ikomeye yamaze amasaha menshi mu duce twa Ndeti, Mahanga, Grupoma, Baobo, Mushaki muri Nyamaboko ya mbere n'ayitwa Rukore muri Banyungu. Iyi ni imirwano yakoreshejwemo intwaro ziremereye n'izoroheje. AFC yashyize mu bikorwa imiyoboro y'urugamba rushingiye ku matsinda mato ahinduranya ibirindiro ibizwi nka mobile asset units, bigamije gusenya umwanzi bamusenyera ibirindiro ndetse bamuca n'intege. Amakuru yo ku rugamba aragaragaza ko AFC yifashishije strategic maneuvering, igakora counter offensive yihuse mu gusubiza inyuma Wazarendo na Fardc bagerageje kugera kwigarurira uduce bari barutse gutakaza. Ibyatumye AFC igumana ubusugire bw'imirongo yayo y'imbere, ikanashyiraho zone de control mu duce two ku murongo watsi ya Mushaki ukomeza Rukore werekeza Ndeti, bityo igakomeza gufungura inzira igana Rubaya, Nyabyondo, Sake ndetse na Goma. Kuwa gatanu nabwo nimugoroba habaye igitero gikomeye cyo mu kirere cyakozwe na drone za Fardc kibasiye imodoka ya AFC ku muhanda Mushaki Rubaya, nubwo hataratangazwa imibare y'abaguye muri iki gitero. Aya makuru yemeza ko Fardc ikomeje gukoresha intambara yo mu kirere, aerial strikes, mu rwego rwo kudindiza umuvuduko wa M23. Gusa ku ruhande AFC ikomeje gukaza umutekano w'ingendo zayo, ibizwi nka convoy protection mu gisirikare, no guhindura tactique zo kwirinda ibitero byo mu kirere. Kuri iki cyumweru isesengura rya gisirikare riragaragaza ko AFC iri mu cyiciro cy'ingenzi cyo gusunika operational push, gufata no kugenzura byuzuye Agisi Mushaki Rubaya, Nyabyondo, gusenya ibirindiro by'Abazarendo biri mu misozi ya Banyungu n'ayitwa Baobo, no gukomeza kugenzura mu buryo budasanzwe Sake ifatwa nk'irembo rikomeye rya Goma. Umuvuduko wihuse uragaragaza ko AFC ishaka gushyira igitutu ku gisirikare cya leta, military pressure ku ngabo za leta, kugira ngo zikomeze kugenda zisubizwa inyuma ndetse ntizibashe kwigarura bikomeye ibindi bice harimo n'umujyi wa Goma ushaka kongera kugaruka. Abasasanguzi navugishije mu birebana n'intambara bambwiye ko niba uyu muvuduko Fardc iri kugenderaho ishaka gufata Goma ukomeje kugenda wiyongera, bishobora kuza gushyira akaga gakomeye kuri M23 nayo iri mu bihe bitoroshye. Aho rero kugeza ubu bitangazwa ko M23 mu Minembwe nayo iri kuraswaho bikomeye, Fardc yahinduye ingamba iri kubarasaho mu bice byose. Andi makuru aravuga ko umutwe wa AFC wemeje bidasubirwaho ko Colonel Wiringoma yishwe na leta ya Kinshasa ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri 2026, aho ingabo za leta zisha amasezerano nkana zigamije cyane kwica abasirikare M23 ndetse n'abaturage b'abasivili bari bahunze urugamba. M23 bitangaje mu itangazo yasohoye ku munsi w'ejo ku itariki 28 z'ukwezi kwa kabiri, aho yavuze ko ubutegetsi bwa Kinshasa
bwishe nkana ayo masezerano yo guhagarika imirwano maze butangiza intambara yeruye. Ibi bugamije cyane cyane kwica abasirikare bayo ndetse n'abaturage b'abasivili bari hanze y'imirongo y'urugamba. Ibi bikomeye ingabo za leta zakoze byatumye hapfa umwe mu basirikare bakuru b'ingabo za Armée Révolutionnaire Congolaise ARC, le colonel Wiringoma, wishwe ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 2026, ndetse bikaba bikomeje guhitana ubuzima bw'abaturage benshi b'inzirakarengane nk'uko M23 bivuga. AFC yavuze ko ibyo byaha bitazigera bihanishwa ubusa cyangwa se ngo byirengagizwe. Yagize ati kwibuka bazize ibyo bikorwa bibi bidusaba inshingano kandi bidusaba guhaguruka tuhagurukiye rimwe. Ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bizagira ingaruka. Inshingano zacu ni ukurinda abaturage bacu ndetse n'abasirikare bacu ibice byose mu bice byose twabohoye. M23 yakomeje ivuga ko mu byumweru bishize ihuriro AFC M23 ryakomeje kwamagana no kumenyesha abahuza baryo na leta ya Kinshasa bari mu biganiro by'amahoro ku bijyanye no kurenga ku masezerano no guhagarika imirwano ndetse n'ubwicanyi bwakorewe abaturage b'abasivili n'ubutegetsi bw'Kinshasa mu duce dutuwe cyane cyane two muri Kivu y'Amajyaruguru. Yagize ati tuributsa ko mu byumweru bishize ihuriro AFC ryakomeje kwamagana no kumenyesha abahuza bari mu biganiro by'amahoro ku bijyanye no kurenga ku masezerano yo guhagarika imirwano byagiye bivugwa kenshi ndetse n'ubwicanyi bwakorewe abasivili bukozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu duce dutuwe cyane cyane two muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane Ikahwele, Mweso, Rutigita, Kitazungura, Rugezi, Kindebwa, Kashishe, Kiduveri, Rubaya, Rumbishi, Warikare, Masisi, Karehe, Gasovu, Nkokwe, Katogi, Minembwe, Gashaki, Murema, Mberwa, Ruki, Mutobo, Nyaruhinga, Muru, Mumunene, Rutare, Kadasomwa, Nyagisozi, Nyabikeri, Kinyumbu, Nyavyondo, Nyabikeri, Imiyanja, Kisirosiro, Bunyantege, Misaya ndetse no mu nkengero zabyo. AFC yavuze kandi ko nubwo yari imaze igihe itangaza izi mperuza zigaragaza ko zateshejwe agaciro ku bushake ndetse bigaragaza agasuzuguro kubagamije kuhungabanya umwuka w'umutekano basoza intambara. Ni mugerero iyi ntambara ikomeje kugenda abenshi bavuga ko na Sultani Makenga nawe yaba ari mu bihe bitari byiza ndetse hari n'abavuga ko nawe yaba yamaze kuva mu mwuka, ariko kugeza ubu nta butangazo na rimwe riremeza ibi ngibi rituruka ku ruhande rwa M23. Reka twumvero ko informa wacu Safari atubwire n'ibindi. Safari, waramutse neza? Safari, biri kuvuga ko M23 iri mu bihe bibi, kugeza ubu bihagaze gute ku mirongo y'imbere? Impamvu irumvikana bitewe n'igitutu ndetse n'umuriro bari kotswaho n'ingabo nyinshi ndetse n'ikoranabuhanga ihuriro rya Fardc bazanye bigaragaza imbaraga nyinshi kandi zidasubirwaho bitewe n'uko hamaze kugera ingabo nyinshi, aho nakubwira yuko nyuma y'uko ingabo z'Abafaransa zigeze muri biriya bice zikubaka bassin militaire muri tuno duce twa Warikare, urabona yuko hari ibintu byahindutse ndetse ubona yuko bitari buze koroha bitewe n'uko hari abasirikare bari gutozwa kinyamwuga mu buryo bwo kumanukira mu mujyi, bigaragaza ko n'ubundi bashaka kwataka imijyi kuko iriya myitozo n'ubundi urabizi ko bakunze kuyikorera mu mijyi ikomeye, ariko urabona yuko babishyizemo imbaraga kandi urabona ko bafite umugambi n'ubundi wo kugaba ibitero muri ino mijyi. Ku ikubitiro babonye ko bari bagerageje muri biriya bice bya Bukavu, nubwo igitero kitagenze neza, ariko n'ubundi bari kubisubiramo aho bagiye gukora operasiyo zigiye zitandukanye. Akaba ari nayo mpamvu wumva aberekeje mu mujyi wa Goma, kandi ubona yuko biri buze gushoboka bitewe n'uburyo bafite ikoranabuhanga ndetse n'ibikoresho bigomba kubajyana mu bice bigiye bitandukanye. Yego, kugeza ubu kuzindatsi ho bihagaze gute? Amagingo ya n'ubu nyuma y'uko n'ubundi abatasi bakomeye bakomeje kugenda bagaragara, nakubwira yuko ku munsi w'ejo hari abo bafashe
b'abakobwa bigaragara ko aribo bagiye bakoresha bagenda bashyira ama GPRS ku mamodoka y'abayobozi. Binavuga yuko ari nabo bashobora kuba abarashyize kuri GPRS kuri bamwe kuri zino modoka n'ubundi zaba makenga. N'abakobwa beza cyane. Wa mugambi ndumva narigeze kukubwiraho w'umugore wa Kisekedi, navuga ko ari ukuriye ubutasi, niwe ubu usigaye uyobora ubutasi. Urabizi neza ko avuka muri biriya bice bya Bukavu. Afite abakobwa beza rero. Ku munsi w'ejo nibwo bafashemo abari bari nanone mu za Rubaya hariya mu Birombe. Bigaragara yuko n'ubundi urwego rw'ubutasi rwa Fardc rukomeye ku rwego rwo hejuru, akaba ari niyo mpamvu rugiye kuba rwatsinda cyangwa rwahirika bikomeye iri huriro rya AFC. Nakubwira ko na n'ubu imirwano hafi na Sake yazindutse ku rwego rwo hejuru, nyuma y'uko kano gace ka Sake ari point strategique. Ariko ku makuru ihuriro rya AFC bakiriye yuko iri huriro rya AFC M23 ryazanye ibikoresho bingana na toni zirenga 30 hafi 40, bivuga ko ari imbunda ziremereye ndetse n'ibindi bikoresho bigaragaza ko n'ubundi biteguye imirwano ikomeye. Ukabona yuko bashaka kuba ababanza bagakuramo kano gace ka Sake mu buryo bwo gufungura inzira bitabagoye, cyangwa kuba bakwizera neza ko ibi bice n'ubundi bari kurwanamo babifata, kuko navuga ko aka gace ari point strategique ya Nord Kivu. Ndetse nubwo bivugwa ko hari Fardc bamaze kugera mu mujyi wa Goma, urumva ko n'ubundi bakeneye ahantu ho kuba baba bafite bari save, bavuga ngo uko byagenda kose biratworohera kurwana muri utu duce twose. Kugeza ubu kubirebana na M23 z'ingamba yafashe kugira ngo ibashe kwirwanaho nize kugeza ubu Bwana Safari? Amaginga nyine urumva niyo deployment y'iyo nuza y'iyo minisio bazanye Sake. Ubona yuko nabo bamaze kumenya ko bavumbuye umugambi ukomeye yuko bimeze. Ni mu gihe kandi deployment zikomeje gukorwa, nubwo ibyo byose biri gukorwa muri Nord Kivu, Sud Kivu naho ni umuriro hafi na Plaine de Ruzizi, hafi na muri bice bya Kamanyora. Ariko n'ubundi bakoreye deployment. Ubona yuko nabo biteguye, aho bohereje amakamyo arenga 20 muri bice bya Kamanyora. Bigaragaza ko n'ubundi bamaze kuvumbura umugambi w'ibitero byose, nk'uko nabo bakomeje kugenda bagaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Yego, kugeza ubu kubirebana n'abacanshuro ndetse n'abandi banyamahanga bari muri iyi mirwano, bo bahagaze gute kugeza ubu Bwana Safari? Bari mu mirongo y'imbere y'urugamba n'ubundi muri ibi bice bya Nord Kivu. Bamaze kuhagera aba FDN barahari, abangora barahari, abakizedi nabo barahageze, bose barahari. Abacanshuro bo ndakubwiye ko bo bafite ibirindiro, bubatse base militaire iri Warikare. Biragaragara, ugezeyo na wayibona, nawe utembereyo wayibona. Niho bareherereye, nibo bari kuyobora ibyo bitero by'izo ndege. Ndetse ubona yuko bisa nkaho bitoroshye kandi bitari bubashe korohera iri huriro rya AFC ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uburyo bashyigikiwe. Urumva bamwe bari aho kuri iyo base militaire ya Warikare, abandi bari Kisangani. N'ubundi urumva ko bitoroshye habe ntago byoroshye. muri make icyo nakubwira cyo ni umuriro, ni ibintu bigoye cyane ku rwego kubyumvisha biragoye. Nubwo wenda AFC ikomeje kugenda yavansa, ariko nakubwira yuko bisa nkaho ari nko kuboshyosha kugira ngo n'ubundi bagende bareba bamwe bigenzi babaca intege ku rwego rwo hejuru, nk'uko n'ubundi bamaze iminsi baba ku gitero bapanze ariko byagenze. Bashobora no kuba ati none agahenge twakemeye, noneho ugasanga bibaye ibindi, kuko muri no minsi wabonaga ko AFC ubu magingo ya iri kugaba ibitero, uretse bako bari gukoresha bo ubutasi kurenza ibindi byose. Iri huriro rya Fardc bo bari gukoresha ubutasi kurenza ibindi byose. Nicyo kintu bari gukora, bari kurwana intambara y'ubutasi. Bitandukanye na AFC yaciwe intege cyane, bitewe yuko bamwe mu bafashaga nzenze mu butasi kandi bivuga ko bari beza mu kushaka amakuru ndetse baranahuguwe. Biravuga yuko n'ubundi ihuriro rya AFC rigifitemo icyo kibazo gikomeye cy'uko nta butasi bafite buhambaye, bitewe n'uko bamwe muri bo bamaze kubica. Urumva ko
magingaya ihuriro rya Fardc ryo riri mu butasi kuko n'abariza Goma bose ni abatasi, nubwo wenda AFC iri kugenda ibafata ariko urumva ko itabafata bose. Kandi bikabashobera bagasanga sibo, bagasiga bakoze udutende. Abagiye bakora udutende nyine bivuga ko ari ihuriro rya AFC mu 23 ryamaze kuwinjiramo ryambaye impuzankano za Fardc kandi zikaba ziri gukora akazi nyine zitira ko ari Fardc cyangwa abasirikare ba Fardc, ariko bagakora udutende tugiye dutandukanye. Nayo mpamvu ubwoba bwabaye abasirikare bakomeje kurundwa mu bice, ni mu gihe n'ubundi iri huriro rya Fardc ryamaze guhakana ko ritazigera riva mu mujyi wa Uvira mu gihe bari biteze ko haba agahenge, ndetse n'ihuriro rya AFC rikavuga ko iby'agahenge byo bakumva nk'umugani, ahubwo inzira y'intambara niyo leta y'Kinshasa yahisemo. Akaba nayo mpamvu ubona imirwano yiyongereye kandi ikiyongera mu duce twose, aho abasirikare n'ihuriro rya Fardc bakuru bagaraye ibice magingaya, operasiyo zikaba zikomeye kandi zikomeje. Yego, urabona yuko n'ubundi ubwoba ari bwose, uzi yuko umujyi wa Uvira ukikijwe n'ubundi n'iri huriro rya AFC, uretse wenda uduce dutoya kuri kote ntoya, ariko bigaragara yuko n'ubundi iri huriro rya AFC bisa nkaho kwigarura umujyi wa Uvira bitari bubagore, kuko gahunda yo irahari. urabona yuko n'ubundi hari gahunda yo kuba abawigarurira nyuma yuko ubona ko batangiye kugaba ibitero muri Makuba ya kabiri, ahavumbuwe minisiyo y'aba Fardc ndetse n'abafatanyabikorwa bayo. ubona yuko n'ubundi imirwano isa nkaho igiye kubura muri ibi bice byose, ndetse iri bukomeye, iri buhere za Kavumu n'ubundi, kuko hose bamaze kuvumbura umugambi ku mpande zose, haba ubutasi bwa AFC mu 23 bwavumbuye umugambi w'ihuriro rya Fardc ko bagomba kugaba ibitero mu bice byose baturutse n'ubundi hariya za Bukavu no muri biriya bice bya Minembwe, ndetse n'ahariya kuri yacu ya Tanganyika ko bahawe ibirindiro bikuru by'ihuriro rya AFC M23, ndetse no muri bino bice bya Plaine de Ruzizi naho hariyo umugambi wo kuburira igitero, ndetse na biriya bice byo muri Nord Kivu na za Rutshuro. uzi yuko magingo yahara hakigiye gukorerwayo operasiyo muri parike ya Virunga. urumva ko n'ubundi iri huriro rya AFC nyuma yuko rimaze kumenya umugambi ukomeye wa Fardc, urabona yuko noneho batangiye guplaninga kugaba ibitero, noneho atarwango bo bari bugarweho, kuko ubundi AFC yo ubundi yasaga nk'aho igabwaho ibitero bo bakirwanaho bakagera ku ntego bashaka kugeraho, ariko urabona yuko noneho magingo ya ubungubu ari bwo binjiriye urugamba kera kabaye igihe bahereye bari kurwana n'iri huriro rya Fardc n'abafatanyabikorwa bayo. Bagana Safari, mu yandi makuru dufite nuko kuri uyu wa gatandatu guhera ku isaha saa 11 za mu gitondo mirwano ikomeye yongeye kubura muri Masisi mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru mu burasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo. Amakuru ari guturuka muri aka gace aravuga ko umutwe wa FC uri guhangana n'imitwe ya Wazalendo cyikiwe n'ingabo za leta. Iyi mirwano ikaba iri kubera mu duce dutandukanye two muri territoire turimo Ndete, Muhanga, Mushaki n'ayitwa Rukore, aho hari kumvikana urusaku rw'amasasu n'iturika ry'intwaro ziremereye. Abaturage bo muri utu duce bakavuga ko batewe ubwoba n'iyi mirwano, bamwe bakaba batangiye guhunga berekeza mu duce dutekanye mu rwego rwo kurinda ko bahugirwaho ingaruka zikomeye n'imirwano. Ndagira ngo rojo ishusho y'igisirikare cy'u Burundi muri Nord Kivu gihagaze gute? Nakubwira yuko hano muri Nord Kivu n'ubundi ibintu bisa nk'ibitoroshye habe na ba, kubera yuko nyuma yuko aba FDLD binjiriye urugamba, abo bagiye bagaragara ko ku mirongo y'imbere barwana ku rwego rwo hejuru, wagira ngo nibo bahawe gahunda ikomeye yo kuba wenda hari icyo bafasha abasirikare bari muri biriya bice, ndetse n'ibiti byitandukanye biri muri biriya bice. ubona yuko barwana
babishyizeho umutima kandi bakoresheje ubwitange, kuko kuri marutsi zikunze kugaragara impamvu mujya mwumva ngo abarundi bapfuye ni ubwitange bagira ku mirongo y'imbere y'urugamba, ndetse n'uburyo badatinya kwataka ihuriro rya AFC bitandukanye n'izindi ngabo zituruka mu bindi bihugu ziba zisa nkaho zitinya ihuriro rya AFC, kuko ihuriro rya AFC M23 niba ryoroshye habe na yego. ubwo urumva rero niba basa nkaho baba barimo bashora bakataka, kuko abandi bo baba basa nkaho nyine abatinya ihuriro rya AFC. rero ubwo urumva twabita babaye nka bawe simurare, ariko bafite taktikoma y'imirwano, ubona yuko bisa nkaho biba birimo bibafasha ku rwego rwose, ku buryo ubona n'ubundi iri huriro rya Fardc rishyira imbere aba FDNB, kuko aba FDNB ntabwo bajya bagira ubwoba habe na yego. ni nayo mpamvu rero babitabaje muri ibi bice, kuko hano Masisi urugamba ruteye ubwoba. urugamba ntabwo rugihagarara habe na gatoya, ni ukuva mu gitondo kugeza nijoro, nta kuruhuka habe na gutoya ku kibaho, aho bamwe abasirikare bamwe bagenda barwara amahagamuka ku ruhande rw'iri huriro rya Fardc, bamwe bakivana mu mirwano bakiyambura imyenda bakajya kwibera abaturage. ubwo ubona yuko n'ubundi bisa nkaho bitoroshye habe na gatoya muri ibi bice byose birimo kubera n'imirwano hano n'ubundi muri Nord Kivu. Hari andi makuru rero bwana Safari tugezeho, aho Jean Jacques Perusi uyu ni guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo yavuze ko imva imwe yarimo imirambo 31 n'indi irimo imirambo 141 yavumbuwe nyuma y'uko M23 ivuye Uvira. Uguranyemera nabyo tubwira abadukurikiye, ubwo turagaruka n'ubu tubwira n'ibindi biri kugenda bivugwa. Nimva rusange ebyiri zirimo imirambo nibura 172 zatawe mu mujyi wa Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma y'uko inyeshyamba za FCC zivuyemo, nk'uko umutegetsi wo hejuru muri leta yabibwiye ibiro ntaramakuru Reuters. Izo nyeshyamba zafashe uwo mujyi mu gihe gito mu kwezi kwa 12 ku mwaka ushize. Ni umujyi unyuzwamo ibicuruzwa byinshi ukora ku kiyaga cya Tanganyika hafi y'umupaka n'u Burundi. Zatangiye kuvamo hashize icyumweru ku gitutu cya Amerika ndetse n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zawusubiyemo mu kwezi gushize. Umuvugizi wa AFC ku rwego rwa Politique Laurence Kanyuka yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters dukesha inkuru ko nta makuru y'imva rusange yigeze amenya mu gihe uwo mutwe wamaze ugenzura Uvira. Anashinja leta ya Kongo gukwirakwiza icengezamatwara rigamije kwangiza isura y'uwo mutwe. Ni mu gihe rero kuri ubu bikomeje kugenda bigaragara ko bigoye kugenzura mu buryo bwigenga iby'aya makuru. Jean Jacques Perusi guverineri w'intara Kivu y'Amajyepfo washyizweho n'ubutegetsi bw'Kinshasa yabwiye abanyamakuru mu mujyi wa Uvira ko izo mva zabonetse mu gace kitwa Kilomani mu gace ka Kavimvira. Yongera ko imva imwe yarimo imirambo 31 naho indi irimo imirambo 141 nk'uko bikubiye mu magambo yavuze ku wa kabiri yafashwe agatangazwa mu gihugu ku wa kane. Mashuri Mwindure impirimbanyi y'uburenganzira bwa muntu yo muri aka gace yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko izindi mva zatawe mu cyaro cyitwa Kabimba kiri mu ntera y'ibirometero 8 uvuye mu mujyi wa Uvira. Umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch mu kwezi kwa 12 umwaka ushize watangaje ko abarwanya M23 bakoze ubwicanyi buhutiyeho muri Uvira. Imirambo iboneka mu duce twinshi turimo na Kavimvira. Umuryango Human Rights Watch washingiye ku makuru ahawe n'abaturage hamwe n'umukozi w'umuryango w'abibumbye Loni. Icyo gihe AFC ntiyasubije kuri ibyo birego, ariko mbere yari yarashinje uwo muryango gukora igikorwa cy'amakuru y'ibinyoma agamije kuyobya cyo kwibasira AFC M23. Human Rights Watch yavuze ko ingabo za leta ya Kongo n'imitwe yitwaje intwaro bafatanya nazo zakoze ubwicanyi n'ubundi bugizi bwa nabi mbere y'uko inyeshyamba zifata uwo mujyi no mu gihe izo ngabo zari zirimo ziwuvamo.
AFC igenzura ibice byinshi byo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo birimo imijyi ikomeye Goma ndetse na Bukavu bizafashwe mu mwaka wa 2025. Inzobere za UN n'iza Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi bimaze igihe kinini bigaragaza ko imirwano ikomeye iri guteza ibibazo bikomeye. Kuva mu byumweru bishize imirwano yarakomeje hagati y'impande zombi mu bice byinshi byo mu burasirazuba bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, nubwo hari ibikorwa byahuzaga abangaba banyuranye birimo Angola, Qatar na Amerika birutse gutuma izo mpande zemeranya kubijyanye n'agahenge, ariko aka gahenge ntabwo kigeze kubahirizwa. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo yongeye kwaduka kuva mu mpera za 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 idahagarara igenda igaruka byato nato. Kuwa kabiri mu ijambo yagejeje ku gihugu, Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald J. Trump yongeye kuvuga uti mu mezi 10 ya mbere y'ubutegetsi bwe mu mwaka ushize yarangije intambara 8 kwisi zirimo intambara yo hagati ya Kongo n'u Rwanda binyuze ku masezerano ya Perezida wa Kongo Kisekedi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame bagiranye Washington mu Kuboza muri 2025. Ariko ku kibuga cy'imirwano imirwano yirakomeje kandi ikomeje kwangiza byinshi nk'uko rero bamwe babigaragaza. Bwana Safari, ndagira ngo rero ukomeze tubwire ibiri kugenda biba bihagaze gute ku zindi axe. Nibyo mu misozi miremire drone zongeye kubicicikanya ya za Fizi hariya, aho ubona yuko ku mpande zose yaba abasirikare ba AFC NDP twirwaneho nabo batangiye gukoresha amadrone nyine hano ni muri Hopato ditwari Fizi. Urabona yuko n'ubundi ubona yuko kubasyo bahanganye nayo isa naho nayo yavuye mu byirimo ikaba yatangiye kugerageza nabo gukoresha drone, ariko bigaragara yuko ihuriro rya AFC ryamaze kuba ryiyongera mu bice bigiye bitandukanye. Bigaragara yuko n'ubundi hano mu bice za kaburimbo ubona yuko hari kuba ikibazo gikomeye cyane, ariko mu bigaragara hano muri Sud Kivu ahantu ubona yuko hari urwikango rukomeye, ndetse turanyerekera no mu ntara ya Tanganyika, agace gasa naho gafite ikibazo gikomeye cyane kashyizwe imbere mu rwikango rukomeye na kaburimbo ndetse na Uvira na Minembwe n'agace umujyi wa Karemi. Ubona yuko bamaze kugira ubwoba yuko iri huriro rya AFC ryamaze kuba rifitemo gahunda ikomeye, ariko n'ubundi wenda nta ishusho y'uduce iri huriro rya AFC ko bagomba kugabamo itero kandi simusiga. Akaba niyo mpamvu ubona ihuriro rya AFC M23 ryatangiye mu gihe gutangira kugaba ibitero ndetse no kubabikamo ubwoba. Uduce dusa naho turi ku munota wa mbere n'ubundi hari agace ka Bukavu n'agace ka Kamanyora ako bita Mutarure na Sange na Kaburimbo. Ahangaha urumva rero ko utu duce n'ubundi bashakaga bateye kuhanganya ibitero bitange icyizere, aho n'ubundi ubona yuko gahunda y'iri huriro rya Fardc kandi bari batangiye kubitegura. Ubona yuko bakoze n'igerageza, ariko bisa naho bitabagendekera neza, ariko iri huriro rya AFC M23 rikimara kuvumbura uwo mugambi urabona yuko byahitsemo ubwoba bukomeye muri ibi bice n'ubundi bya Sud Kivu, ubona ko igikuba cyacitse kuri kwasiyo ihanganye n'iri huriro rya AFC M23. Yego Safari, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego namwe reka tubashimire. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politike, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere, cyo ndasabone ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibindi biganiro turashyikiriza ngaha. Hasta la vista.